Kubor nagashlem jong unongsan hima. Presiden ke National People's Party NPP Bloc, uba Emlyn Kosti, ula pentep ba uba Presiden Tensong, uba day usembut Menteri Rangba Kajela bat MLA ke Penursla, unhap le CT scan biang, mentakas ngi balang ha hospital Delhi. Ula yathuk bahadian baladap CT scan, uba Presiden unsawan paino sa Shillong, hakini ki kendiat sngi. Uba Emlyn ula pentep ba uba Presiden ula syait laklan baha, Henry menta usa ha Meghalaya House ha Delhi. Tại ông ba Emlyn Kosti kan? Kosti ST. Pidai Presiden NPP trong Penursla. Ada Presiden. Iskan kumno. Transaksi balang dah ke kasihkan. Hoi. Dan dalam para doktor temun akan tertiul lawan. Kemudian long idang late test iskan long macam iskan kan? Saya biang sistem long tikana apa? Seperti kenapa? Tambah ilang klan yang piong. Tambah klan, lahir lah sekali itu. Ini batia kan? Long ilang banyak banyak. Keren ni, no kan? Kemudian kalau yuk pun mentah sa tes ini kan? Lalu pun kan, mentah lalu pun. Kemudian lalu iskan kemudian pas cek doktor tu lah biang ikawan nasional. Sawan nasional kan? Macam tu ya. Ada kan? Toh.